mi then khatta na lom na le then khatta na lim na hi ni tin hian kan khovel hian a her chua pui thina a then kan nat lok lain then khat ero lim na vor top nen kan hunte kan mangbok thin ani Rainbow Mizo channel thlir tu te chibai ule voin hi December ni som pani ania khovel thil thleng rap thak hi lo soi masalok teang Nigeria lama boina lian tak mai achuaka Nigeria hian kumli kalta khan lo nei tu farmers tele Boko Haram tual chung helpol ta chuan inrem na siamin ziakin an inrem na hi da ania uyonin an puandanin farmer te hian min phatsana sarkar sipai telama antrang ta jokani tin Boko Haram hian ansoya tichuan an inrem na hi karkalta khan acha chho tranta aninkara in muthiam lona alawom trantoa Africa mipui cheng tamna berram zingami Nigeria hian heng lo nei tu te hi mi somsari lai tha ania he thil a thlenna mun hi Nigeria chimthang lama ania thingtlang khopakhat kosebe bulloka farmer te hian inbiakna kalpui turin anvakala hetila hian Nigeria army tele Boko Haram te inkana achuak zuya tunlai hian anin kap zau ranga heng lo nei tu te hi Boko Haram ho hian mi somsari lai an that ni in puan ania arab thak ema he breaking news hi kanron soi masa ani mithiruang hi puan wara khuin an mutkar dulmaya alem hi YouTube lama hian hetiang lamchi dalan anrem tilo wangin kanron da tello ani uyon website lama enthein aume kani tichuan US in than thu buai kalmek zela ni tinin thu thar kan bei sei te kan bei sei lo khaulo te athlengin om chhota deuranga kan soi fo angin he party pani in dona hian media lianten an focus lo lam hi kan ron focus lam ani vetlat thungti kha kan soinon le dua US a thu buai ngai tuana sangber US Supreme Court chuan Texas lawsuit an hola thu thar hi ron update ran kan du wangin thalak le athu in milpo kan thang man meulowa in hriat thiamna kan ngenani Supreme Court hian engwangin nge a hnol ti hi lo soi masalokila Supreme Court order list zanga somkwa pani US in asoidanin US Constitution article pathumna bechanin nol ania hei hi athleng thaiti kan video masalama khan kan soitoa US politics boimeka hian thil thleng thailo awmlowa thleng thaivek ani zia kan soya achan chu he Texas lawsuit hi Trump le atim te hian engememo an play na pakhat ani mela kan hriat wangani tichuan US a dan thiam le HMM Texas attorney le Ted Cruz te hian US Constitution hi chiang taka khreng chungin he thu boi hi kota an theluta hei hi lochin cheila Attorney General Mewin US Constitution akalani ti hi chu ahrenge yanga Senator Ted Cruz point dan lawangin lalma kan lut don ani ti alo soito tichuan chu dan lawa an luna tak chu nol ani chan anita Texas lawsuit hi US Constitution article number pathumna akala he dana tanga tein lawsuit hi US Supreme Court tan pom thei ani lo tin US Supreme Court order a hian ain ziaka tin court order a vek hian Texas hian state dangte din mun an ziak lang tel lawa tin an chungaro rel hi state dangten an ti thailo boka danang takin judicial dia thu boi hi chuizui thei turle soiho thei turin an ron thlen lo bok ani anti ani order a hian an soizel danin heiba ka hian thu boi dang US Supreme Court a lo thleng to zongjong le rodna lo lut te hi state in thu top ala siam lo an ni bok hei hi kan lo chin chia bok don nia tichuan adang le chuan US Supreme Court hian thu buai asiam sak state palite chungchanga court order hian original jurisdiction a thu anla soifello moot point ani zia anjek bok chumiom zia chu an thu buai putluin akung kai dang zongjong hi state lamin thutlukna anla siam fellawa US Supreme Court a state a thu buai kalai mek lo ngai to kha danin rem atilo anti ti na ani
ti chuan heng point pathum hi an hnol chan chu ania ti chuan kan video kal to zong zong kha han thlir kirin emo han ngai tu le theu taila Texas lawsuit hi Rainbow Mizo channel hian kan focus ber ani lowa kan thlir zui ber jok chu tram le gal tim te kal zel dan jok hi ania hri an kai ve kha a poizia le thil poi thui tak ani theizia kan sei boka US expert le analyst tam takin an soite po kan ron sei lang zeu zeu thrin ani ti chuan kan video tukina khan US Supreme Court a hian in khom pui an mangdon ani deuh berin alangani ti kan soi boka kha in khom pui kan soi kha danang taka state in thubuai anol sakto attorney Sidney Powell chuan US Supreme Court a thubuai hi aron thendona attorney Jenna Ellis chuan US Supreme Court hian a recognize to sa dan pakhat aom mani ti asoya chu engeni dan tlang puya chuan December ni som pali hi electoral college ti felna atan deadline atan an mang thina mase January ni riat thengin electoral college hi in thanna thubuai tam tak aom kara former president George Bush le Al Gore te in thanna thubuai an nei wang khan US Supreme Court hian hun alo po sei sakto ani tin attorney Jenna Ellis hian US Supreme Court a lawsuit nilovin ama US Supreme Court in unrecognized to sa kha mangzui le turin ngenna a thelu donani ti apuanga ti chuan Atlanta Journal chuan Georgia lawmaker ten unstate court in anthu buai a hnola wangin US Supreme Court a anron lupui mai andringa State Attorney General tenen soihona an nei mek ti kan video hungbera khan kan soibok ani hei baka hian Arizona State Supreme Court in ningani zan khan lawsuit an file te anola hei wang hian Arizona Grand Old Party te chuan US Supreme Court lama anron appeal don ti kan soibok ti chuan in khom puilian an nei don ani deuh berani kan ti ni kha oime in khom puilam hi lo soikai dei teang Kokran lamang chuan kokran frang kan nia oime hian a huap zo berzok ome oime conference te kan nei thina branch tina tangin rural palai tur kan in ruat chuak thina rural palai ruat zongjong hi kan in khom pui rural na hian kan telkim thap tum hi aom lo mai thai ani mase rural palai pakhat an kal lo wangin in khom pui rural in khom thul ani ngai lo tuna hian US Supreme Court a in khom pui an nei done kan ti po hi an zinga rural palai tur pakhat Texas an telve thei don tak lo awang hian engwangin nge lawsuit dangle ngen na lut le tur hi an thulang thu boy hi danang takin alut to jok don ni in afriata ti chuan then khatan chuan conspiracy theory angai thei ome ma se US in than pui kan lo thir chho to zongjong atanga alan danin Democrat le media te President elect Joe Biden te hian engemo tactic an vor culture chara chuan an thu buai kal zeldan chuizui hi ati boithak ani putram pate po hian thil engemo boruak siamnan an lo vor ve fo to New York Governor Anhan Kinga nena an chan thai ziale Justin an thlop zia lantirnan thu buai lian tham tak State Governor Thuchuak Sut Turin Kota Then Ania US Supreme Court in Governor Thupek hi an sut sakmia toa mipuin putramba hotelaka hian rinna an hatta thlop tu an ron pung hluaya dan manga an beilet na tana mantur sumpo an don nem phain campaign laya Democrat hovin tranpuina an don aya tamdai an dong tamaya US mainstream media lian te chuan cartoon te siamin President Fanu Ivanka in poisa tam tak aphur truna kapa heng tran puina hi khoya nge kan mandon atilai te anti chuakna sa ani ti chuan soizom zelila attorney Sidney Powell hian US to boy remna sang ber hi aron thlan pui thuai theinan lawsuit athelu dan chungchanga thalak nen kan video masalama khan kan soilang to boka State Supreme Court a po nilo kaini anga chuan District Court kan ti angvel hi aniang chu County pakhat court a atheluta just la chu Democrat President in anruat ania athu boy thelu hi an hnol nge na tur court a atheluti kan soitoa
ti chuan rang taka reject ani theinan emo dismiss ani theinan athu buai thelua khan spell diklo atam hlea Fox News chuan hei hi tipal thil ani thailo tlar khat luan zakin space po dalovin a theluta circuit court ti ringot po hi voi tam tak asipel ati diklawani antia attorney senior le lar taktan hetiang hi ati pal ani thailo court zalona ani anti sakhial ani kha khathil kha engtektik emo anpleina ani angti kan soitoa athu boy kha state in reject what se thu boy ngai tuana sang ber hi thlenpui thuai adu wang ani angti in analyst ten an comment ani tichuan khathil athlena an reject khan enge thlengzuita han chuile tila US khopui hrang-hranga magarali pui tham tak aron hring chuaka an mani thlop tu te an fui por kher ngai lovin mi puite an thinrima protest rally lian tak mai a hring chuaka tichuan tun thlangin kongzo te nau jok deute a hring chuaka an huai hot chhun zom chhota zel ani hi kan soilak lo boka soi chhun zom zel tiang tichuan a aya boruak lian em siam thaitur Texas lawsuit hi US mi pui zong zongin an hriat ngai turin boruak lian tak an siam lea state in an thu buai putlu hi a hnol si lo chuan dana chuan adik lo zia po kan soya ma se thop tu state tam tak atangin an ron oma house member Zavelin an thopna an thlena dan hremi tam takin an thopna an thelut bok putrama thlop tu te tan chuan beiseina sang tak asiam saka ma se US Supreme Court order kan soitoa khan US Constitution kal ani wangin reject anita thom lian taka an siam Texas lawsuit reject ani che hian enge thlengzui don hei hi engemo roman lok savek angmain athlengin a hriatani ama attorney Sydney Powell thu buai an hnol tuma magarali aya lian tham fe jok rally a chau chuak le don December ni som pani zanin dariata hian Washington khopuya kongzo run pui an nei le dona state rang chanchin bulian te kan han en kul thuaka khopui danga po US Supreme Court thutlukna andu lozia lantirna kongzo an nei nual don bok US media tamtakin live in an pechuak don ti an channel lama an da langkual to hlom ani tichuan mi pui thlopna lian jok an donganga danang takin thu buai hi US a thu buai ngai tona sang bera hian putrama dan thami rol te hian danang takin an lu pui ve chia thungdon ani NTD chuan taktik tam tak mangin Trump hi paithak tum ania engting nge a bailet dan hi tin anron puangzui ngal boka chuwangin US presidential election is over tia mainstream media ten an puan dum lai hian atop to chem lothir zelila Wisconsin state in thanthu buai chungchanga tos annaya Senate in thutlukna an siama State Supreme Court in voin hian hearing an nei don boka an hnol chuan heipo thu buai ngai tuana sangbera an ron thlen chodon ti an soilok ngal bok danin aphut ang zelin tuna hian an kaltran don chawa media thlen khat chuan Sydney Powell hian athu buai hi US Supreme Court a hian athlen to niin an soya ma se athu puang tu hian ain buat saimek thu apuan ba kha puan an la nei lo niin kan hria thu buai alu tir dan tam tak herrem angaya wangin ain buat saimek thu bakha ala puang le rilo ani putram bapo Texas thu buai nol ani wangin atim tenen social network lama anin throsana sahlea ma se hei hian chan anei nge anringa political analyst tam tak chuan an game khelmek hi akal tluang anti vetla thung mi pui thlopna aletin asang chhojok ani antia lelam zonga ngai tua chuan thu atop ta ti mai turin om ve bok ma se rainbow chuan putrama dan hremi te kalzel dan hi kan en berle kan chui zui ber ania anni hian US thu buai ngai tu na sang ber an lut ve don chawa India mi kan niangin dekhega ti phot maila lothir zel phot meng o zona atam lu tu ka wangin thu thar lak pa chungin a wholesale in kan ron chang ani Rainbow Mizo channel milo thir saka wangin kan loma
kan video te lo thir chun zom zel turin kan som chewa chuti rolin heng zong zong awang hian ne na chang tur jok hi achiange kan tina anilowa an bo ruak kalmek dan kan soi ania Biden tan thulom om nima se putramatan hian kong aom to lo anilowa an gola an lu don chau ani ti hi kan soilan du ber ania kot hian Joe Biden hi a chak jok alo ni point declare thuai se a tu jok jok po ni se an boina mor hi bok thuai ni se ti hi kan du dan anie Rainbow Mizo Channel clear tu te inchung alom thu kan soya chanchin thar dangnen kan in tong le thau don nia